Poštovani sugrađani, poštovani novinari, obraćam se danas sa temom narkomanije. Pričat ćemo o ovoj temi zato što su naši sugrađani prema anketi koje je vršila Omladina Demokratske stranke izrazili da je ovo drugi problem u Kruševcu. Svi znamo da je narkomanija bolest i to ističem bolest koja nije samo pretnja bezbednosti u društvu, koja nije samo jedan od razloga kako se bolesti prenose putem krvi, nego je i ogroman problem za porodicu u smislu njenog razdora. Znamo da ljudi kada saznaju da neko u njihovoj porodici od članova ima problem sa drogom, obično ne znaju kome da se obrate i kuda. Postoje ustanove koje se bave ovim problemom, ali one su retke, skupe i prepunjene. Zato Omladina Demokratske stranke pokreće inicijativu sa razlogom da se otvori savetovalište za mlade ljude koji bi se lečili i za sve one mlade ljude sa ciljem da se suzbije narkomanija. Ja danas neću da pričam o vrstama droge, o načinu njene proizvodnje, niti o njenoj primjeni, jer verujem da je šira javnost upoznata već sa ovim problemom. Danas se obraćam svima, a danas se obraćam posebno mladim ljudima. Moram da spomenem i moram da im kažem da narkomanija i droga nikada nije i nikada neće biti rešenje za njih. Moram da saopštim neke poražavajuće podatke. Prema istraživanjima koje je sprovela Republika Srbija, tokom 2010. godine registrovano je bilo 133.000 zavisnika, a realan broj je negde oko 455.000 prema procenama. Što se tiče Kruševca, imam podatke iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Kruševcu na nivou Rasinskog okruga, a da je ono prema što su dostavljali domovi zdravlja ovom centru, podaci sledeći, da je registrovano 2008. godine 148 pacijenata, 2009. bio je blagi pad, dakle 90, a 2010. godine 249 zavisnika. Od toga su novo otkriveni pacijenti tokom 2008. bilo ih je 18, 2009. da ih je bilo 10, a 2010. 16. Oni koji su koristili bolničko lečenje u toku 2009. godine je 42, a 2010. 32. Smrt koja je nastala kao rezultat korišćenja droge na teritoriji Rasinskog okruga je tokom 2008. godine 6, 2009. 1, a 2010. ni 1. Ovo su podaci za Kruševac, dakle i okolinu, s tim da pominjem da nismo bili u mogućnosti da saznamo za neke pacijente koji su iz Kruševca ili okoline, a preminuli su na nekom drugom mestu i u nekom drugom gradu. Mladi moraju da budu podrška jedni drugima, a ne jedni druge da uvlače, pa slobodno mogu da kažem, ovo veliko zlo. Razlozi zbog kojih mladi ulaze u put droge su mnogobrojni. To su pritisak u školi, pritisak od strane vršnjaka da se droga proba, to je radoznalost, to je takođe loša situacija u porodici, gde komunikacija praktično ne postoji ili je ona loša. To su problemi emotivne prirode i tako dalje. U Kruševcu postoje ustanove koji se bave rešavanjem ovih problema sa svojim stručnjacima. To je psihijatrijsko odeljenje u Kruševcu, edukativni centar, kancelarija za mlade, savetovalište za mlade, organizacija Korak napred za mlade u riziku. Međutim, zbog malih kapaciteta, a sve većeg broja zavisnika, Omladina Demokratske stranke izlazi sa ovom inicijativom kako bi se ovim ljudima, mladim ljudima pre svega, pružila što bolja pomoć. Ugrožena grupa su uglavnom, dakle, mladi ljudi između 15 i 24 godine, ali naravno da to nije pravilo.
U kruševačkim školama tokom 2009. godine prema anketama vršenim, dakle u svim osnovnim i srednjim školama, pokazala je da su učenici se izjasnili da su sigurno probali jednu drogu, ali i više istovremeno, i to u procentu od 70%. Omladina DS-a namerava da sarađuje sa svim onim pomenutim ustanovama, a Demokratska stranka svakako da ima stručnjake iz ove oblasti koje bi mogli pomoći u rešavanju ovog društvenog problema. Dakle, imamo sociologe, pedagoge, psihologe, psihijatre, defektologe koji bi bili uključeni kao tim. Savetovalište bi radilo 24 sata, pružalo bi svu medicinsku pomoć i negu ovim mladim ljudima, a takođe bi se vršilo i savetovanje i roditelja, poslodavaca, razrednih starešina, prijatelja i svi onih koji bi bili zainteresovani da učestvuju u lečenju pojedinca. Mi mislimo, Omladina Demokratske stranke je tog stava da treba potražiti i nabavku određenih medicinskih aparata i testova. Postoje testovi koji se rade putem urina i to bi posebno bilo interesantno za roditelje koji bi mogli ove testove ovde nabaviti, odneti kući i na vrlo lak i pouzdan način testirati svoje dete. Postoje i analize koje se rade putem krvi. Njih može zatražiti nadležni organi, ali takođe mogu zatražiti i svi staratelji i roditelji za sva ona lica za koje se smatra da su bile u kontaktu sa drogom. Prema nekim podacima izračunato je da je prosečno vreme od trenutka kada dete počne da uzima drogu do momenta otkrivanja od strane roditelja 1 do 3 godine. To je u 80% slučajeva kasno za bilo šta. Demokratska stranka hoće da se poveže sa institucijama u Beogradu, koje naravno bi pružale pomoć svim onim pacijentima koji su životno ugroženi i svim onim koji su malo komplikovanije za lečenje, pa iziskuju i kvalitetni tretman u smislu kadra i tehničke opreme. Potrudili bismo se da organizujemo i transport ovakvih pacijenata do tih odgovarajućih ustanova. Želim da kažem da Omladina Demokratske stranke hoće da sruši određene tabu teme, a to su teme, dakle, o kojima se nerado još uvek govori. To su teme koje su za porodicu sram, stid i strah da priznaju da imaju jednog ovakvog člana. Hoćemo da organizujemo radionice, hoćemo da organizujemo radne akcije, hoćemo da organizujemo sve one koji su bili nekada i sami narkomanski zavisnici, jer oni dosta mogu pomoći u edukaciju onih aktuelnih zavisnika. Naravno, ukoliko oni to žele. Hoćemo da kažemo da budućnost u ovom gradu ne postoji ukoliko mladi sazrevaju i rastu u jednoj ovako nesigurnoj sredini. To je to. Ima li pitanja? Dobro. Pa kao što je Aleksandra rekla, Demokratska omladina je tu da daje inicijative. Mi smo uvek spremni za saradnju sa nevladinim sektorom, sa drugim strankama, sa bilo kim ko želi da popravi stanje u samom gradu. Ja ću sad govoriti nešto o ideji koja je nastala pre par godina, možda i više od par, a to je ideja o dovođenju fakulteta u grad Kruševac, ideja o Kruševcu kao univerzitetskom centru. Svi smo svedoci toga da kada su neki fakulteti Prištinskog univerziteta pre par godina bili u Kruševcu, je stanje za mlade bilo u nekom smislu bolje, jer su imali mogućnost da studiraju u svom gradu, imali su mogućnost da se neformalno obrazuju kroz razne sekcije koje su ti fakulteti imali i samim kvalitet života mladih ljudi u gradu Kruševcu je bio mnogo bolji.
Demokratska omladina je odlučna u tome da se ideja dovođenja fakulteta u grad Kruševac i ostvari, da ona postane realna. U kom smislu? Pa sigurni smo, i to moramo da napomenemo, da u gradu i dovođenje fakulteta nije samo nešto što može da reši lokalna vlast. Da bi se fakulteti doveli u Kruševac potrebno je i odluka vlade, potrebne su neke odluke Ministarstva prosvete, ali takođe su potrebne i neke stvari koje mora da odradi sam grad. Siguran sam da postoji dosta slobodnih prostora u gradu koji bi mogao biti oslobođen i adaptiran za namene visokog obrazovanja. Napomenuo bih da grad Kruševac ima i Institut za krvno bilje, ima i razvijen zdravstveni centar, ima i mnoge druge institucije koje bi pomogle u tom naučno-istraživačkom radu samih fakulteta i njihovih polaznika. Koristi od fakulteta u gradu bi bile još velike i u tome što bi naravno ljudi mogli da izdaju svoje stanove, verovatno bi posećenost bioskopa i pozorišta bila mnogo veća, a i raznih sportskih manifestacija i sportskih aktivnosti koje bi u gradu se održavale, verovatno bi sve bilo to više, na jednom višem nivou posećenosti. Istakao bih i to da je Demokratska omladina ovom inicijativom poziva sve zainteresovane koji žele da se ova ideja ostvari, da se uključe aktivno, da rade na tome, da tu ideju promovišu i da Kruševac u narednom periodu vidimo kao univerzitetski grad. Naprimer, mogli bi se, evo, dajemo jedan primer i jednu ideju, šta bi u Kruševcu moglo, koji fakultet bi mogao u Kruševcu da bude prvi i začetnik te neke procedure. To bi mogao da bude, recimo, poljoprivredni fakultet, koji bi za početak bio pod nadzorom nekog univerziteta iz regiona. Mislim, svi znamo, postoje Niški univerzitet, Beogradski, Kragujevački, Novosadski, recimo da to bude pod Niškim univerzitetom. I kasnije, kada bi se stekli uslovi, jer za pravljenje univerziteta potrebno da u gradu postoje aktivna 3 fakulteta, minimum 3 fakulteta. Pored tog poljoprivrednog mogli bi, jer imamo čime da se pohvalimo, imamo i pozorište, imamo i mnoge druge institucije, mogli bi recimo da dovedemo neki fakultet umetnosti. Jer sigurno je da ti fakulteti ne bi imali 1000 polaznika, ali neka bude po svakom fakultetu 100 do 200 studenta, to bi gradu Kruševcu donelo sigurno bolji prosperitet i bolju klimu za i buduće poslodavce i same građane i mlade ljude u gradu Kruševcu. Hvala. Pa ideja je, da, savjetovalište bi bilo inicijativa koju se nadamo da bi grad izglasao i onda bi se tek naknadno našli adekvatno mesto gde bi bilo, naravno da bi podrazumevao i dnevni centar u smislu dnevne bolnice i adekvatno, smeštaj, tako da to bi moralo da bude na odluci grada.